دورة زورة لسر دي من تعالى عزادية نيقار بكم ببين وسا دلي تسر بلندامن ورا زورة أمي بحفرة لكولاني عفرينا برين دارا كفن ورا أمي بحفرة هن بينا كوباني ورقرن لبيراني ننسريكاني وقرن لقام شلوكي لهاي بجبن اندام دسته جیبجیکار یا یکیتیا نویسکارن کردستان سوریا و برپرسه گشتی یه چالاکی و خلاتایا. جبر حسکرنا ویج هلبسته را خب ناوه باوه هلبست دایا ناس کرن. دبیجه به کردی بنویسن. شاش ببن و راست بکن. چیترکو هون بزمانکی دی بنویسن. هلبستوان کرد عبدالصمد حسن محمود د سالا 1962 دا لگند خرب غزال جیر یه گریدایی به باجار عاموده و یه روژاوای کردستان جدایک بویا. خوندنا خویا سرطایی لگند قیرا و یا آمادایی لقامشلو قداندیا. وصا دبستان السرطایی جی باشرا لباجار قامشلو و لباجار حسجا و زانگویا حلبه. من پیمانگها بازرگانی سال حشته و ددواده قدان دیه در چویویمه پاشرا از چومه فاکولتیا بازرگانی لزانگویا حلبه آنگو تجاره و اقتصاد و تا سال اساسیام بردوام کر لی مخابن جبرگلک روشان بردوام نکر جسالا 1991 تا سالا 1995 لسازیا ریجی کارمند بو. لیجبر کرد بو گلک آستانگی جیرا درکتن تا او جکار دور خستن. دسالا 2010 دا جبرکو او دمهرجانا هلبستا کردی دا اندام کمیته آمادکار بو او دو کسیندن 4 حیوان جعالی رژیم سوریه و هاتنا زیندان کرن. وج همو مافین خواهین شارستانیه هاتنا بپار کرن. هلبستن سیدای جزیری دمالی دهات خوندن اوه او هلبست هات خوندن بنابرا دینی باندورا خوال مدکر اوهنا هشت گو از بخوا بتنا خوا بری متیک هوه آلی ده و از دست باوی جم دیوان جگرخوین بتیپی لاتینی و مخواب خوفیری کردی کرج دیوان سیدای جگرخوین و وساجی حولدانا خوندنا دیوان سیدای جزیری و هنگی ده اوایا بو طوفک گو حس کرنا و ویجا و آنگو هلبست بتایبتی دلی مد هات چان و هنجی رش بلک البام هنگ در فتح بام کاریگو از وانا شانی وجی بدم یکمین هلبستا گم بتی پیلاتینی سال حشتی یکی ده نویساندی هینا جی البام پاراستینم او هنگی بود دست بیکا گم دست به واری نویسی و تایبتی هلبسته ده آنگو او نویسا کلاسیک و کفنشوب و به ترازو پاشرد سالی نوتی و ورده دبه گونری نامهات گوهرتن و بیتر بری خدا هلبستان و جن و تا ایرو گوژی عزیزتی ده بردوامم. تا نها سه دیوانین هلبستوان عبدالصمد محمود هاتنا چاپ کرن. دیوانا سیا خونه د سالا 2013 دا و چاپا ویا دویم د سالا 2018 دیوانا روشنا سالا 2018 دیوانا سیروز سالا 2021 هر وها دو دیوان دن هنا لبر چاپینا. سرباری نویساندنا گوتارا ویجهی و بلاف کرنه دگلک کووار و روژنامین کردی دا. دینارینا مده پسپوری دویجه ده تشتکی گرنگه جبری ویناجی از تنی خود هلبستی دبینم از دبینم گو دما گو یک بری خو بده ویجه فرح کرنا لبر خو فرح بکی گو دست خو باویجه رومانی و چیروکی و گوتاری و شانو و هلبستی و دبا گو تیک هره از دبینم پسپوری دوگیان تشخور بکه وارک بده سرویری
تێبێتتر باشتر کارێ بە برێکەوێ Bavê helbest ji sala 2015 ta sala 2021 endamê Desteya Serokatiya Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya bû. Her wiha berpirsê birêveber yê kovara pênûsa azad bû. Ta ji mara wê ya heştan. Çendîn xelatên helbestî û festîvalên helbesta Kurdî û bawernameyên rêzgirtinê wergirtina. هەگەرگە ئەوێنا بەرامبەری وێژەیە هەرێمێ یان ئای جیهانی بکن ئەمێ ببینن دێ قەرسبوونەکێ دەبوو لێ وەکی مگوت مەلێت نەڕی ئەڤایا بەرخوەدانە هەلبەستێکی دەماوێتە تخوینێت بەرخوەدێنیە دەکێ لێ پشتی 2011 گۆڤەبوونا هەن ئاسۆیên din و ev rewşa ku çêbû di baweriya me de evêna hin yani tiştin baş hûne başî hebûn yani tiştin baş çêbûne dêm we ego ew hin azadiya wêje got bikarbîne ango pirtûka diwarê çalakiya de hina sovebûnê ku mero karibe bêtir xwedê pêşxe li hêla dinî nebaşiya wêna de got ji xwe ber û ketû ber dest hat avêtin wêje carna carna jî û di hin xweziyadê jî ziyan lê têkirin. Baweriya me de qonaxa komtêr derbas dibin qonaxek xwezayî ye. Xwezayî ye em gerekî salanê ango 5 saliyan di serenê da got ev wêje bi giştî li moxilekekê keve zelal bibe a gihiştî wê bi ser keve û a negihiştî wê li paş bimîne